nzosanga bamaze kurigita ari wanje wewe natwe turabizi ariko kugeza bamaze gutemagura ari wacu kugeza ko uburenganzira dufite bwo kujya guhiga izo nterahamwe ninde bababwira iby'uburenganzira ndababwiye ko mufise abarundi bashobora gutaha iwabo bafise deconnaissance kagenda tugende duhana ijambo mureke tugende duhana ijambo n'abandi bavuge umva mbabwira akantu gato igitekerezo bagitangeho duhana ijambo muganira ndaje Edi reka mubwire akantu gatoya mpite mba hano umwanya uhagije sinongera gufata umwanya buriya ibintu biba bifite uko bikorwa ku rwego ibintu biba bifite uko bikorwa ku rwego rw'igihugu urwego rwa East Africa urwego rwa Afurika n'urwego mpuzamahanga ibyo byose bifite uko bikorwa twe rero hano ni ibitekerezo murakoze Nkotanyi je nsubize umwanya wanje mbona watangoye kugira corona ntaravuga reka mbani yego ntabwo yenda baramutse jewe ndako nushitse ntevye mugabo ariko numviriza ibyo kagenda yuko aravuga ariko muraganira mbare mvuye ikirundi cinshi nibaza ko mucumva ne mujumba mucacumva ndamumbarire ivyo ariko aravuga uno munsi ivyo ijambere cyo noherako abarundi n'abanyarwanda nta gwanku bafitaniye relation nziza nkuko bamye bavukana umuntu afise ikibazo ni Neva wenyene niwe afise ikibazo kuko afise ama intérêt yiwe n'umugambwe wiwe ariko ararondera mugabo Neva niwe afise ikibazo n'u Rwanda kandi sinumva ngo afise ikibazo n'u Rwanda kuko ntiturigira twumva Kagame avuga yuko ngo azoja gutera u Rwanda ntarigera avuga ngo Kagame sinigera avuga ngo nanku Rwanda mugabo Neva wewe mu Burundi mugabo Neva wewe agumana mu kanwa ngo u Rwanda rurabanka ngo rucumbikiye ngo bagomye kugira ngo kudeta en fait nta gihugu gishobora kwanga gutanga ubuhungiro umuntu ahunga kuko afite icahunga icyo rero nticoba icitwazo uno munsi Neva ariho kora ibishoboka byose kugira ngo abarundi n'abanyarwanda bankane bacanemo rero kagenda ibyo numva yuko aravuga no kuvuga ati mumenye yuko twebwe atagwanko tubafiseko ari Neva wenyene nabo bari kumwe afise ugwanko ku Rwanda rero nkuko mwaduhereye ubuhungiro abarundi n'ububandanye mubuguma mubafasha mugaye cyari ko aravuga ati mfashe neza icyo yagomye kuvuga no kuvuga yuko abanyarwanda bashire mu mitwe yabo yuko abarundi atagwanko babafise ko namba ugwanko n'ugwa Neva ariko arabiba nuko mengo ibyo kagenda ariko aravuga ntumara ko murabitahura neza ariko nibaza icyo ariko aravuga ntihere ko arabwira ngo ejo mu gitondo mufate inkoho tuje kurasa Burundi niko nibaza ko tariko yakivuze gufashanya umuntu ashaka kumufasha kumuha ide gufashanya ibyo gufasha umuntu ni byinshi musu gufata ngo mfashe inkoho ngo ngiye kurasa ibyo turiko tuvugira ngaho kuri rezo sosyo hariho abantu batazi ukuri batazi ibyo ari byo hariho abanyarwanda bazi yuko abarundi babanka mugabo ibyo bari kubavugira ngaho no kugira ngo abo bakeya babibaza yuko abarundi babanka bamenye yuko batabanka namba nicyo nagomba kongera ko murakoze natwe turabizi ko abarundi batatwanga ikibazo nyine n'uwo Neva wanyu ariko abarundi rwose turi abavandimwe kandi ubuvandimwe dufitanye igihango cy'uko turi abavandimwe tuvuga n'ururimi rumwe ndabona mutuje ariko icyo uyu muvandimwe agomba kumenya agomba igira kuri M23 yabigenje gute kugira ngo ibe yaratangiye irwana byaciye mu zihe nzira abariho umenyera naho igihugu cyo ntago ari cyo kizavuga ngo kiragufasha cyaba hari amasezerano kiba gifitanye mpuzamahanga kidashobora kurenga gusa baduteye natwe twabatera twabivuna kigani cyanyu aho kuvuga ngo abarundi bose ntago ari kubanga u Rwanda oya turabizi neza ko ubuyobozi buriho aribwo bwanga igihugu cyacu ariko nabo nta nyungu bazawugiramo nta n'umusaruro mu gihe bifatikanyije na FDLR ntacyo bazageraho
ntacyo bazageraho, ahubwo ni umuvumo bikururiye. Ahubwo nkamwe muba muzi ko bari hariya, bari mu gihugu cyanyu, ndabizi neza mufiteyo abantu muvugana mugira gute, mujye mubabwira, mwababwiye bakataha iwabo mu Rwanda ko ari amahoro, ko bazakirwa. none iyo uvuze ngo muje mubabwira, ngo mubabwire, ni abavandimwe twakubitanye n'abapolisi muri 2015, bamwe badusanga mu mazu baratwica, uravyumva? Hama ngo tubabwire, bajya ntubabwira, bajya urabarasa. Ntavyo ko interahamwe ntuyibwira, urayirasa. Itemeye yuko ija ku butungane bwo mu Rwanda canke imbere ya Cour pénale internationale, bajya urubanza rwabo rwaraciwe, nta bindi. igihe cyabo Nababwiye n'ibintu vyumvikana. Abarundi ntidukeneye yuko u Rwanda ruja gutera Burundi. Je nababwiye ati abarundi turi mu Rwanda dushika 100,000, twebwe nyene izo nterahamwe turashaka kuja kuzibazanira. Ico kirundi muracumva cyane naco mwumva? ndabyumva, ariko ibyo ariko ibyo ari kuvuga nibyo bazajya kubabwira nabo ubwabo igihe bari mu Burundi, izo nterahamwe zifata zikica abatutsi b'abarundi baba mu Burundi. Ironda koko bavanye mu Rwanda bararikomezanyije mu Burundi. kuba muri mu gihugu cy'u Rwanda muhari mucumbikiwe nk'impunzi, ntago rero cyavuga ngo kibahaye uburenganzira mugende, kirabasapotinze ngo mugende, hari amasezerano cyaba kishe. Ahubwo njye nakubwiye ngo uzakurikirana amateka n'amakuru M23 yabigenje gute, niba muri benshi mwige ku nzira uko yabikoze, naho kuvuga ngo bazabasapotinga bagihohoterwa bahaguruke bavuge by'isi yose. Madame n'ahangaha muri mubanze muravuga byose kandi bakore. M23 yagiye kubohoza igihugu cyabo, bari kurwana, bari gushyiramo imbaraga ngo bagarure igihugu cy'ubuyobozi. Barabyikoranye, ariko n'abandi bataravuga twese tuganire, bari bonyine kuko nimuvugiraniramo mwese nta kintu na kimwe turi bukore. Gusa mbanje kumusuhuza, kandi agahinda ke ngiye ku giti cyanjye ndakumva, kuko niyo 2015 nari ndi mu Burundi, yaba abari barimo ku banyarwanda byari ibintu bikomeye cyane. Ku munyarwanda washoboye gusohoka mu icyo gihe cya 2015 2014 byari ibintu bikomeye cyane. Ibyo avuga ndabyumva, n'agahinda ke nge ndakumva cyane, kuko n'uyu munsi abariyo ntabwo bari mu buzima bwiza cyane, bari mu buzima bubi buri hasi y'ubundi buzima bwose, kuko abarundi koko bashaka kuba bakeneye ubufasha, ariko nta gihugu gitera ikindi. Ari nayo mpamvu ubona Gisekedi igihe yavugaga biriya bigambo byose ngo azahagarara ngo arasenga i Kigali, ni amakosa yari ari gukora. Ariya magambo niva yose ari gukora, ari kuvuga, niyo mwakagiye mufata, ahubwo mukagenda mugira mubirikodinga, kuvuga ngo azaza ngo atere u Rwanda, ngo azaca ngo Kirundo ngo atere u Rwanda, ngo kubera impunzi z'abarundi ziriyo. Ibyo nabyo ni amakosa ari gukora. Ubufasha bwo kuvuga ngo muzabubona nta buhari, ahubwo mwebwe ubwanyu ni mwebwe mugomba kwishakamo, nk'uko M23 yavuze ngo kuko ntabwo u Rwanda ari rwo rufasha M23, ntibwigeze bubafasha, ahubwo bo nibo bahagurutse, barahagurukara abo banyamasisi bose M23 bavuga ati rero bene wacu bari kwicwa urupfu yani umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Bashaka ko bataranitoreje mu Rwanda, ntawe uzi naho bitoreje, bashyiramo ubushake gusa. U Rwanda rwari rubacumbikiye, ariko bashyizemo ubushake, bashyiramo imbaraga nyinshi, barangije bo bagenda bajya gukora igisirikare cyabo. Icyo gisirikare rero ntabwo cyaterwaga inkunga n'u Rwanda. Wenda benshi bashaka kuba bibeshya ko giterwa inkunga n'u Rwanda, ari nayo mpamvu bahora batanga icyo kirego. Ariko abana babaye mu M23, kuko akenshi twarikundaga no kubivuga tukavuga ngo ese bazahora mu gisirimbi gusa, bene wabo bari kwicwa, bahagutse bakajya kurwana kuri bene wabo. Nicyo gihe rero cy'abarundi, namwe abafata agacupa mu kareke, abari muri enjoy muyireke, ahubwo mufokasinge kuri bene wanyu bari gupfira hariya.
mutekereze muvuge muti ko bari gupfa urupfu n'agashinyaguro, wenda twe dufite ubuhungiro turaryama turarya, abandi turi i Burayi nta kibazo na kimwe dufite, ko bene wacu bishwe n'inzara. Kandi uko niko kuri, kuko 2024 nari ndiyo, inzara irabishe pe, harimo ibibazo bikenewe yuko mwene waba ari ubireba. Ntabwo bizarebwa n'umunyarwanda, ntibizarebwa n'umukongomani, nta wundi muntu uzabireba. Ahubwo mwebwe nimwe muzafata iya mbere. Niba hari uzabatera inkunga, azabatera inkunga kuko mwebwe ubwanyu ako ntabwo azabatera inkunga kuko mwebwe mwavuze mukahita muvuga muti mudufashe ko twigeze gufasha uko. Oya, MP3 nta muntu yifasha, nta n'uwayifashe kugeza n'uyu munsi. Ni abantu bakirwana babuze support kugera n'aka kanya. Ariko kuko bavuga bati hapfe 5 higa umwe, bo niko bivuge bati hapfe 5 higa umwe, basi wenda igihe kizagera abo ngabo nibarokoka nabo bazagira. Bo bacyari muri ya ntambara y'ubutito kuvuga ngo twapfa twakira ntitubizi, kuko n'uyu munsi nta muntu uremera kujya gufasha M23. N'u Rwanda ntabwo mwe mwumva hano rwavuze ko rurimo rwafasha uretse amasego nkunda ari hano kandi yavuye muri M23. Icyo kintu naza kukibabwira, sinzi niba igisubizo cya Karyenda mwamushubije. Nge nashaka kugira ngo nyimuhe turangize mite nigendera. Koresha iminota 3 ntacyo tena no nkurikirana. Urumva nacana kutegera ko nundi ndi kurangiza. Ubwo rero umwebwe ni muhaguruke, muterane inkunga bwanyu ku giti cyanyu, muterane ibitekerezo, mutavuga muti turimo turafonda igisirikare. Icyo gisirikare cyo ntabwo bazakibemerera mu Rwanda, ahubwo mwe ni mushaka indi tekinike ubwanyu n'ibitekerezo, kuko kuryama murahafite, ubuzima murabufite, ahubwo ni mushaka amayeri yose yo kujya kurokora bene wanyu. Abazabona ko mufite imbaraga, mwashyizemo imbaraga, ntabwo muzabura support y'ibindi bihugu bizaza bikabafasha mu gihe mwebwe ubwanyu babonye mwateye ikirenge. Ku mashusho media murakoze, ubu ngubu mwatangiye kuza, wenda munavuga kuri munasohore, kuko n'ukuri ntimwajyaga mugusohora ngo muvuge. Abanyarwanda n'abarundi barakundana, nta kibazo bafite. Icyo cyo ndakizi. Ikibazo kiri muri abarundi bose bakunda Abanyarwanda. Umva Nkotanyi, ntabwo ikibazo kiri mu Barundi, ikibazo kiri mu Banyarwanda babo ngabo b'intera hamwe bacumbikiye. Abarundi n'Abanyarwanda nta kure, niba ari imbonera kure nibo bagiye binjizamo iyo mico, kandi inyinshi zirimo intera hamwe. Uko niko kuri byo ngibyo ndi kukubwira ko Abarundi basanzwe n'Abanyarwanda nta matiko arimo, nyine nta nubwo mbese nta rwango rurimo, nta n'umutima mubi. N'abari mu Burundi mu gihugu akubwira ngo ntacyo dupfa n'Umunyarwanda, iyo maje yakubwira ati ngiye nta kibazo mfitanye, ariko nimbivuga ntibagiye kumbesura. Nta kibazo gihari, ahubwo ikibazo nukurikiza ukagenda uzasanga ari abana babo bantu b'intera hamwe bagiye, kuko barimo benshi pe, barimo benshi cyane, ntabwo ari kubeshya, kuko baratuye bagura n'amazu, nta kibazo na kimwe bafite. Ariko se nanone ikibazo gihari nuko abakagiye bakarokora bene wabo ntabwo byakorerwa hano. Gusa muhaguruke namwe mushinga amashusho media, muvuge, wenda babafashe, ariko u Rwanda pe ntabwo nibaza ko uyu munsi neje bazabaho ubufasha pe, kubera yuko nta gihugu cyemere gutera ikindi gihugu. Na biriya neva kora, biriya Gisekedi akora ni amakosa, ntabwo ubundi byemeye kuvuga ngo uzajya gutera ikindi gihugu. Murakoze. Kugira reaction kuri icyo canke wapi? Nta kibazo. Okay, je hari ikintu kimwe nshaka kukubwira, sivyo? Muri 59 hari uweje no kuvyanika ngaha anya. U Rwanda rwahunze muri 59 rugira revolution muri 94, kandi urumva ko haciye imyaka myinshi. Donc il faut aussi gushiramo na realite. Nabonye commentaire kandi nayikunze. Mbwari ikintu kimwe nshaka kubabwira, namwebwe ivyo mwashitseko muri 94 ntimwabishitseko mwenyene, ntimwari ku mpinga zose z'u Rwanda kugira mushobore kugira umutekano mu gihugu canyu. Hariho Abarundi baje kubafasha. Namba utazi amateka uzugenda uyabaza yanze abampeme, uragenda mubaze.
je ndakubwiza ukuri iyo inzu iri kwirasha nta bintu vy'amategeko vya communauté internationale bisubira kugaruka ngo ni igihugu giteye ikindi. This is an emergency. Dufise abajenosidere mu gihugu cacu kandi abo bajenosidere s'abarundi. It's clear, it's a fact. Umuntu adashaka kuvyumva, it's a reality. Nabone ivyo bariko barakora hariya bariko bitegurira ingwano kwitsinda ntayo bazotsinda mugabo bariko barayitegurira kugira bazoze gutera u Rwanda kandi bariko baranategura kubandanya ingenga bitekerezo bakoze mu banyamurenge babikore no mu barundi kazi. Right now tuvugana abana b'imyaka 14 bo mu Burundi bafise amada kandi bagwaye sida bibujumbura bo mu Gasekebuye mu Kigobe hehe hose. Wewe namba utabibona yuko it's an emergency for me as a Burundian. Nta n'uruhusha na rumwe nkeneye kuri communauté internationale iza imbwira ngo jewe sinshobora kuja kugwanira igihugu canje kandi sinzova muri Congo, sinzova muri Tanzania, sinzoguruka mvuye mu kirere, nzova ahantu ngenda n'amaguru. Iyo realite rero mutayumva mwibuke yuko namwe hagizaho mufashwa kandi mugafashwa n'abarundi. Tugira amahoro. Kagege ntago gusaba ubufasha waza kubusabira hano, twebwe hari n'igihe tutazi amategeko, dufite inzego zidukuriye mu gihugu cyacu, uzazegera uzibwira ati se mwadufasha iki, niba kwemerera ko hari icyo bagufasha bazagufasha, niba ko batagufasha ntibyashoboka. Mon frère, u Rwanda muri Afrika no kuvuga ngo bari mu Burundi ntago batera u Rwanda, icyo cyo nta bushobozi bafite, ndabikwijeje 100%, nta bushobozi bafite bwo ndabizi kabisa, ndabizi mugana cyo no kubwira u Rwanda no gwa kabiri muri wasabira ubufasha, ntago ari hano wasabira ubufasha. Oya umva mubwire u Rwanda no gwa kabiri muri kwisi yose no gwa kabiri mu bintu bijanye na garagaza agahinda kawe n'ibibera mu gihugu cyawe ubivugire hano, naho kuvuga ngo hano ngo hari support wavugira hano ni bidashoboka. Aho nimba uri mu nkambi hari ubuyobozi bwinshi buza mu nkambi, uzabupoze ikibazo babwira ati mwazadufasha iki ko bimeze gutya na gutya, bazaguha inzira ifatika nzima. Naho hano garagaza agahinda kawe n'ibiribera mu Burundi bitagendeka, naho ibindi byo ubu bishyize pembeni. Nawe byizonera hamwe ziri mu Burundi turi tayari zizaze. Hari abategereje jewe mon frère kuza ngo bahibyabo, harategereje. That's ko message ndiko ndatanga ishika, ndabizi ko ishika. Ndashaka mve nkubaze. Bon appétit. Ndashaka nkubaze niba ntumvishije nabi bavuze ko bibaye byiza u Rwanda rwabaho umusaga, siko bavuze? Navuze nti twebwe abarundi turi bihumbi 100 mu gihugu cyanyu, sivyo? Kandi relation dufitaniye n'u Rwanda muri no mwanya nziza cyane. Mwebwe ico mukeneye yuko intera hamwe aho ziri hose ziza mu butungane iwanyu mukazicira urubanza. Twe natwe ico dukeneye nuko mu Burundi habaho un état de droit, ni win-win. C'est-à-dire quoi? Twebwe dukeneye kwikorera ivyo dutegerezwa gukora, ata muntu numwe aguma zaraza mwijoro gusura kuvyica. Nabivuze nta muntu numwe two turabwira ngo nimudufashe communauté internationale kibagwa ko turabizi, ariko aho umurundi n'uwundi bahuye kugira baganira ivyo Burundi hama hariho umunyarwanda acabicamo hagati. I'm saying the truth, you know it, I know it. Siryo rya mbere kuva muri 2015 vyarabaye n'amaradiyo ya revolution yacu yarugawe, inzamba zose abajournaliste bari mu Rwanda niho bakorera baragiye, ubu ntibagikorera mu Rwanda. So twebwe turagerageza uko dushoboye kose kubonana, but every time dukoze ikintu cyo kubona murashaka nyine ubu mwebwe dushaka gutaha ariko mukabifashwamo nande? None tubifashwamo, je ndiko ndakubwira twebwe turi organize. Nakubwiye ko ari umuhari Pan-Africa komeza amahoro. Twebwe turafise ingene turi organize, muga chaque fois habaye ikintu gishobora kuba a resolution, hama hariho guverinoma y'u Rwanda ikivuga ati mwe muri impunzi, you don't have any right to do this. Kandi bimaze kuba kenshi
kabyemba it's time to change. kabyemba intereta niba simbize nazamuke ndashaka kumva ikintu ahangaho ntabwo ndi kukumva neza, ntabwo ndumva point yawe nyine. Ni mwebwe mwahunze Burundi mushaka ko u Rwanda rubafasha ko mwagaruka rubana he na training ko mwakwirwanaho? Mon frère, jewe ico nakubwira ni kimwe. Nakubwiye yuko mu Burundi muri 2015 hariho abarundi benshi bahungiye iwanyu, kandi abo barundi bahungiye iwanyu bari ingwanyi baba revolutionnaire. Uravyumva? Uwo mutima twe turacawufise, uwo mutima wo gushaka gutaha turacawufise, sivyo? Ntaho wagiye, uracari ngaha. Ariko chaque fois dushatse kubonana, nivyo ndiko ndakubwira, chaque fois dushatse kubona twebwe nyene hagati yacu abarundi tukabonana, par exemple tukavuga duti hagira nagwaye example, tukavuga duti hagira abikintu culturel citwa je sais pas moi umuganuro canke gutanga umwaka, sivyo? Twe turafise ibyo tuvuganira hindani byo gutanga umwaka vyacu, mugabo chaque fois izo evenement tuzisavye muri gouvernement nkuko abandi bose basaba ama evenement yo gukora, twebwe nituronka ama permission. We have already tried many times. Yeah, so jecho ndiko ndavuga, just open that door, just uguru uwo muryango, ivyo twikorera tubikore, nta uno tuko turagora, turafise ibyo dushaka kuvugana kandi tubikora muri entertainment. Kagenda Rwanda cyagufungurira umuryango muri kungora kabisa no kuza ntago bizamuvandimwe turamukunda ngo umusubizanye na Kagenda. Justin ko ndi kukubura Justin, thank you so much bro. Umva ndi gushaka ngewe Kagenda nyine turi kuvuga ntabwo nimumvugiremo nabwo ntabwo wenda ndi kubasha kumva, ndi gushaka nyine numve point kwiye ku Rwanda nyine support ayikeneye mu buhe buryo byagenda gute, ahubwo niho ndi gushaka abanza ufite Michael support ukuntu tuyikeneye, bayikeneye kuri inde support umvuza ndakubwira support ukuntu tuyikeneye twebwe. Uravyumva? Ndaguhe nk'akarorero basi, sivyo? Twebwe umuhari Pan-Africa komeza amahoro n'umuhari, uravyumva ko ari umuhari w'abarundi. Uwo muhari Pan-Africanisme ifise urusha gukorera muri Afrika yose, ndabeshe. Pan-Africanisme ifise urusha gukorera muri Afrika yose. Za urgence Pan-Africaniste za bakemise bazifisa amabiro mu mapeyi menshi muri West, sibyo? Twebwe natwe the only thing that we are asking nuko umuhari Pan-Africa komeza amahoro uteguye ikintu cyo guhuza abarundi kitari politiki, ari juste guhura ngo dusangire tunwa kayeri hama tuvugane tuganire ibijanye n'igihugu cacu, nimba dushaka dutahe tuve ku ma idea HCR. Chaque fois ivyo bintu bibaye hama hariho u Rwanda ruca ruduhagarika rukavuga duti you don't have any right you kubonana gutyo. Nivyo ndiko ndakubwira. So me support ndiko ndasaba ni iyi, open the door. Namba twebwe dushaka kuvugana ni mutureke tuvugana. None hari ingorane, hari kidaje twateye, hari umuntu twakubise n'abanyarwanda kuvugana n'abarundi hagati yacu mugabo mu Rwanda. Okay, murashaka ko u Rwanda rubahuza? Nk'ubu rafuwa pase, reka ndagwe nk'akarorero. Nk'ubu rafuwa pase twaragiye ku cibutso kuwa kano heze la semaine passée, abarundi benshi bahurikiye muri Mouvement International de la Jeunesse Burundaise baragiye ku cibutso ku Gisozi kugira bige ingene bagwanya ingenga bitekerezo y'ivya genocide, kuko twebwe nta handi hantu twovyigira atari twaragiye haraba ama visite turabibona ibibi vy'intera hamwe bakoze, bamwe bavukiye no mu Rwanda ari impunzi barabibona. Uravyumva? Twebwe dukeneye kugira ama descente nkayo tugakorana peut-être nabo ku cibutso tukaza turagira tukavuga duti une fois au mois abarundi bazaza barazanga bwa twige, ntabwo bavuga icibutso bavuga yo si support none, yo si support. Jesi ko ndakubwira ngo muduhe ibigwanisho mukakara ngo turagiye kurasana ngo parara, no mugabo there is some doors ziri closed kandi nitumva igituma zuga iyo miryango, nitwumva igituma yuga iyo miryango ku barundi. Nanje nshobora gufata ijambo. Sorry, nshobora gusubiza uwo muntu gatoya. Mu gihe ufite indangamuntu iranga refugee
ntabwo wakwivanga mu ntambara kandi deja uri umurefije. Niyo mpamvu babangira ko mukora izo nama. Ntabwo u Rwanda rujya rwangira umuntu gukora ibintu mu kavuyo. Nimba waraje ukiyaregistra yuko uri umurefije, gendera ku mategeko aranga umurefije muri icyo gihugu. Nimba ushaka kuba umurebere uzatera igihugu cyanyu, bisabira uburenganzira uve mu burefije ujye mu burebere. Murakoze. Yo nanje no kongera ko yuko nkatwe abarundi u Rwanda rwaradufashije, rwaratwakiriye abana benshi impunzi. Nkuko ngere namwe u Rwanda mwakiriwe mu Burundi, murakirwa muri Uganda, murakirwa hose. Gusa isi ingene yevuriwe na technology na n'ibya rejo yacu iri sensible cyane. Kubona u Rwanda rwaratwakiye n'ikintu ciza cyane. Gendo Murundi ndumva ivyumviro bya Kagenda mugabo guhera muri 59 abanyarwanda batangura guhunga haba revolution sociale y'abakayibanda. Turibuka neza yuko inkotanyi zatanguye gushaka gutaha exactement nk'uko abarundi turiko turabigira. Ico gihe ntivyari vyoroshe, byabafashe imyaka itari mike. Rero abanyarwanda mutwumve, twebwe abarundi, twebwe turi frise cyane kuko twebwe turiko dutraverse ibintu bishasha, turi mu mahanga, ntitumvikana cyane. Ariho ibibazo bituraba twebwe abarundi tudakunda irya ntwaro ya CNDD-FDD. Turahuriza cyane kutayikunda irya ntwaro ya CNDD-FDD, mugabo dufise ikibazo cyo kutumvikana ukungene tuyigwanya. Ni naho ikomereye. Irya ntwaro irakomeye, ntikomeye kurusha ukungene abarundi bababaye. Mugabo abarundi ukungene tubabaye biratugora n'abantu bashaka kudufasha, kuko natwe ubwacu ntitwumva ibintu kumwe. Ico nico kintu abarundi ingorane dufise. Mugabo umurundi azoza avuga ibindi azoba afise ikindi ariko aranyegeza ku nyungu yiwe bwite, kuko ingorane twe abarundi dufise, umuntu wese ashaka gukora ikintu ku gatwe kiwe kandi atanga uvu zikwiye afise. Jewe ndakurikirana impunzi ziri mu Rwanda, n'abarundi bamwe bagiye kugwana muri M23, n'abarundi bamwe bafashe ibigwanisho. Ni ibintu biriho ubu mu Barundi, mugabo biri mu tuntu duto bidateguye ku buryo vyoserukira abarundi. Rero twe turacafise ikibazo cyo kumva abantu baduserukira, tukumva ko tubashigikiye. Rero igihe n'ubufasha twoshaka kuronka bw'ikindi gihugu bijanye n'ibintu ibintu byo gushaka guhindura ubutegetsi bw'Ibujumbura, biragoye ko twoja muri izo ntambara abantu utabiziye. Bwa mbere natwe abanyarwanda vyahereye 59. Musore? Yes. Sorry kuguca mu jambo. Ego. Ntabwo point nyine abantu baza kuyumva cyane cyangwa bayisobanukirwe, kereka ugerageza kuyumva. Alicia? Nkota wamaye ijambo gato nanjye nkahita manuka. Alicia, buretse gato. Alicia? Ariane, ngakoresha iminota 2. Kare nari nazamutse ariko manukana. Ndi ngaha. Ntuzamutse ntuvuge kweri, urumva biba bigenda gutubwo. Kare nari nazamutse ndangije bamanura naravuga igitekerezo cyanjye, sinzi niba ngiye sheri. Abantu mubona mu manuka ninjye urabamanuye, dore ko hari n'abari kwimanura wenda no kugira isoni n'icyo, ariko nibuze ko nta kintu ushobora kuvuga, waguma hasi wenda ukandika cyangwa ukumva, kuko hari abantu baba bashaka kuzamuka ugasanga wenda wagumye ahangaha nta n'ikintu uri kuvuga, kandi tuba dukeneye kuganira ahangaha turi kureba kuri
ibibazo nuko nta mwanya twari twahawe niyo mpamvu noneho ikintu nashakaga kuvuga iyo topic yarenze sinzi niba mvuze aka kanya ntacyo bitwaye cyangwa se Okay. Nari nazamutse kubera uriya muhungu wari uri hano ngo niba ari Dennis w'umunyamulenge uriya mutipe ntabwo ndabonaho umushitsi aza mu rugo rw'umuntu bamuha karibu agatangira ngo ziriya ntebe ntabwo zimeze neza kiriya gitanda ntabwo kimeze neza ahubwo umushitsi yageze mu rugo rw'abandi icyo akora aritwararika ntabwo mvugiye abanyamurenge bashigikiye leta yacu abo turi kumwe mu gushigikira leta bo ntabwo ari ndi kuvuga ahubwo ndi kuvuga bariya bashigikiye FDLR rero uriya mutipe icya mbere ni ndashima niba ahantu baguhaye ubuhungiro gerageza gushima ureke kunenga kubera ko tugiye kuvuga ibyo yagakoze ni byinshi yakagiye kurwana n'abandi bana bagenzi be nyine bagashakira amahoro mu gihugu cyabo kugira ngo nabo babone uburenganzira nk'abandi bakongomani bose ako siniyumvisha aho kugira ajye kubaka iby'iwabo uburyo ajya aza gusenya iby'ahantu bamucumbikiye kandi nta nubwo ndi against abatutsi bo muri Kongo kubera ko nanjye umubyeyi wanjye umwe ni umunyamasisi ahubwo nyine nicyo nashakaga kubwira n'undi wese uri hano w'Akagara bareke kuza kutuvangira abanyarwanda bavuga ngo leta ngo yacu ntacyo yagezeho bareke kunenga niba twarabahaye ubuhungiro nibashime n'ubwo buhungiro bahawe bashima ubwo buhungiro bareke kunenga ibyo leta yacu yagezeho ko si ikintu cyiza pe habe na gato murakoze akoze cyane Ariana ariko ari muganga yambwiye kurya ifi ubundi ibiryo nta fi narengejeho nta ibintu muri kumbwira ukoko murabona I promise ndaza kubigutumira n'ingoro ngewe ko ndi kuri side y'igitekerezo nubishije mishu abwira akagenda nicyo numva naza kwicaraho akaba aricyo tu discussingaho kuko wa mugana iyo ufite ubuhunzi uri mu gihugu cy'abandi nta hari ibintu utemewe gukora hari ibintu wemewe gukora hari n'ubutaba wemewe hari measures utarenga kandi sinzi niba tumvikana kuri icyo kintu ndagutahura cyane mugabo nama realite nayo turayazi twarabaye impunzi namwebwe mwarabaye impunzi mugabo ntibyababujije niba byibuze niba ubwanyu mubanje mugahuza ukamenya ngo ni bande bashaka ibyo bintu ubwanyu mugahuza hanyuma mugasaba ariko se muzasaba gute mufite document kandi mwitwa ko muri impunzi bisaba izindi process so aho ngaho rero sometimes gerageza ureke kuzana amarangamutima muri ibi bintu wumve ko nyine uko ubyumva ariko undi muntu abyumva yes isi yose igomba kubamo amahoro uko ubyumva niko natwe tubyumva bigomba kuba ariko nyine hari inzitizi nyinshi kandi izo nzitizi hari imiryango nyine tugomba gucamo ufungura ni imfunguzo zitandukanye kandi izo funguzo zose ntabwo ari urufunguzo rumwe rugenda ruhafungura ni imfunguzo nk'uko ubona utu tuzu twose dufite ibyumba bitandukanye n'imfunguzo zitandukanye nuko nguko rero ntabwo byahita bipresinga nk'uko uri kubivuga bukeya kuganira no kuva mu ubwo buhunzi first of all mubanze mumenye ati se mumwemereye kuva nta statut y'ubuhunzi mu Burundi ihari ikindi mumenye ati se mugarutse ese muri ready kugaruka mu gihugu cyanyu cy'ababyaye bakabakira batabakoze batabahungabanyije umutekano icyo mukakimenya ikindi se mwasaba gutahuka mwebwe ubwanyu muvuga ati murashaka gusubira mu gihugu cy'ababyaye kugira ngo mucyubake ibyo ngibyo iyo mubyumaze kubyumvaho kumva kuri ready gusubira mu rugo kumva ko ari security nta mutekano mukeya wabura ndibaza ko igihugu cyanyu hari amategeko gifite kigenderaho naho u Rwanda ntago rwaba supporters y'abantu babaye impunzi none especially babaturanyi nta hari process nyine bikorwa mu Rwanda ni ikintu kinini Rwanda ni igihugu cy'amategeko kandi u Rwanda ntabwo nubwo rwaba rumeze guterura special hari ibintu rutakwivangamo gutyo abaturage barukunze b'igihugu runaka barashaka badufashe gutya hari process bicamo ntabwo ari ikintu ako kanya tuvuga ati ngo turagiye kereka mujye mu Rwanda mukavuga ati kuba impunzi mu Rwanda ibyo nibyo bitekerezo muri kuvuga I think ntago byahita biba kereka mubanje mukambura statut y'ubuhunzi completely nano mukavuga tugiye kubihagararamo neza nk'abaturage dufite ibyangombwa byacu
naho hano gutya ni just nukumva ibitekerezo no kureba abantu bo mu gihugu cyanyu ese barabyumva kimwe nkuko muri kubyumva murakora iki cyambere no gutahuka ariko ukamenya aho utahuka ese hari amahoro niba hatari amahoro dukora iki kugira amahoro agaragare amahoro ntabwo akoreshwa kujya kwica bariyo ahubwo mu bahinduza ideology nziza niba ari ideology iri mu gihugu hari ibintu byamaze gusakara mu gihugu ukoresha campaign hari abantu benshi bari mu gihugu ukoresha kandi mugakora ibintu by'umumaro igihugu kigahinduka bikozwe bucece kandi mutarwanye n'ubuyobozi buriho bukamenya ati burya abantu bari hanze baradukunda why not tutabareka so u Rwanda rero ndumva nta kintu rwakora ku icyo kintu kagiye mukuri kuri iyo process ikimeze gutyo ni ukuvuga harimo akantu k'agakubo kandi kugira kavemo ni ukugira nyine utamapete hasi y'ubuhunzi ukayashyira hasi none ukavuga ati ibi bintu mbigiyemo u Rwanda ntabwo rwaba supporters y'umuntu ufite ubuhunzi ku kindi gihugu ngo bamusapoting cyangwa ngo mwakire ngo agiye kumukoresha ikindi kintu kugira ajye gutera igihugu cye never ni bya bintu nyine wumva ngo Kongo yavuze ngo iri muri u Rwanda ruri muri Kongo kandi ntabwo byabaye uretse gupapira n'amakuru y'ibinyuma biba birahunga bidafite fact so ni icyo numva navugaho njewe Karire niba unyumva urambwira mishuru ndabona afungwe maka wavuga nta kibazo nagira mvuge gaho mubwire ntabwo u Rwanda ari rwo rushyiraho ayo mategeko nimba afite irangamuntu y'ubuhungiro bw'abarundi ni ukuvuga UNHCR HCR niba ashyiraho amategeko yo kutaba uri impunzi uri n'umurebere ubwo nimba udashaka kuba muri HCR batagushyiraho imipaka yo gukora wowe icyo ushaka mu mutwe wawe basubiza irangamuntu yabo bagira uti ngiye by'ubuhunzi mbivuyemo yo kugengwa na HCR mbivuyemo kuko niwe muryango ushinzwe ku isi hose impunzi rero uwo muryango ushinzwe impunzi ku isi hose ufite amategeko agenderwaho ntabwo ari igihugu cy'u Rwanda kiyabashyiriraho ya umuryango mpuzamahanga UNHCR HCR niyo ifite amategeko agenga impunzi ntabwo u Rwanda rero ari rwo rukubuza ngo mwagiye kuganira ngo kuri muzatera hoya ntabwo ari u Rwanda HCR niyo ibabuza gukora ikinyuranyije n'ubuhungiro mwasabye mu kindi gihugu murakoze mishu hari ibintu nshaka zo kureba inbox yawe Irisa ko wacecetse cyane mwiriwe Nkotanyi bari ikintu ngira ngo mvuge guhera na kare ndamentioninga kuri uyu mushiki wacu n'uyu wo hejuru yitwa Karyenda hari ikibazo nahamye nshaka kumubaza ese yavuze ngo ahagarariye ngo Karyenda myuturu nsubize ngo komeza amahoro iki ngo Pan-Afrique komeza amahoro umuhari Pan-Africa komeza amahoro uragira ngo n'abanyarwanda tujoininge umuhari Pan-Afrique komeza amahoro kugira ngo dutangire support urakoze ikindi nagira nkubwire ibi bintu uri kuvugira hano iyaba uri kubivugira kuri pano y'abarundi je narindi kukumva 105%. Iyo uza kuba uri kubivugira ku barundi ngo abarundi dukeneye support dufatanye tugarura amahoro wacu, ibyo bintu byari kuba ari byiza cyane kurusha uko bitekereza. Ikindi wakabaye byibura support ya mbere uri kudusaba ari kubafasha mu biganiro n'abarundi duhura nabo, naho ibiganiro byo kujya kugarura amahoro iwanyu nkuko bahaye babikubwirana kare hose ntabwo ari abanyarwanda bazabizana. Ikindi nimupanga kujya gutera igihugu cyanyu muvuye mu Rwanda nabwo ntituzabibemerera, kubera ko u Rwanda keshi rushinjwa guhungabanya umutekano w'ibihugu bituranye bya Afurika. Ntabwo rero icyo kintu ntabwo mwacura umugambi wo gutera Uburundi mwaraje muhunze, ntabwo mwacura umugambi wo gutera Uburundi muri mu Rwanda ngo bikunde, ntabwo byabaho. Ikindi ngaruke kuri Mishu,
ntabwo kuba impunzi bisobanuye kutavuga. Ntabwo HCR iyi kwakiriye nk'impunzi ibikwambuye uburenganzira bwose mu gihugu cyawe. Ni ukuvuga ngo niba ubona mu buhungiro hari icyo wahunze, niba ushize impumu ukaba wibutse icyakwirukansa agapana, bimwe bavuga ngo ushize impumu yibagirwa ikimwirukansa. Niba ushize impumu ukaba wibutse icyakwirukansaga ariko ukaba warasubiye inyuma mu buryo bwo kugira ngo ushake uko usimbuka, ukaba umaze kubona icyo wakora, nk'uko wabivuga ubigeza kuri HCR igasuzuma ubwo buryo ugiye gukoresha niba nta ngaruka buzagira ku kiremwamuntu. Icyo gihe babisuzumye barakubwira ngo niba ari ugutaha iwanyu kubwo kuba ugiye mu mahoro kandi ufite amakuru neza yuko ntawe uzongera kugutera ubuhunzi, icyo gihe HCR yabisuzumye irakwemerera ugende. Ariko hari amasezerano ugira ko n'ubundi kugira ngo witwe impunzi, ndatekereza hari iminsi runaka ishira ugasinya amasezerano ko uri impunzi. Icyo gihe hari andi masezerano usinya ko utashye ku bushake, kandi nanone HCR irongera ikajya mu gihugu utashyemo ikamenyesha ko hari umuntu wifuje gutaha ku bushake. Bisobanuye iki? Igihugu cyawe kiramanza kikamenya niba yarahunze ubutegetsi bwariho ubu ngubu yabwemeye. Wowe rero niba ugiye wemeye ubutegetsi buriho, revolution izindi uzashaka kuzana mu gihugu uzazizana ari uko wamaze kugera mu gihugu. Nta support nimwe wahabwa n'igihugu cyagucumbikiye kandi nacyo ubwacyo kigufite kubw'amategeko. Ibi bintu uri kutubwira ngo support abarundi muhaguruke cyangwa Pan African komeza amahoro, muramutse mwishize hamwe nk'abarundi mukumva ko Pan Africanism komeza amahoro muyifite nk'abarundi nkuko tufite AFC twirwaneho, ari abanyekongo bahagurutse bakavuga ngo ntawatubonye turara amajoro twirukanka dutemwa twicwa dusahurwa ngo tugirire imbabazi aduhe icumbi. Amaboko yacu niyo agomba kuzagira gute? Kuzagarura amahoro iwacu. Namwe muramutse mugize iyo Pan Africanism komeza amahoro y'abarundi, nzi ko mwabigeraho, mwahaguruka mukagenda i Burundi mugakora igikorwa kizima. Kandi gufata imbunda si ugukunda intambara, ahubwo ni ukurambirwa ubuhunzi. Ariko nanone ntakubwiye ngo izo mbunda uzayifata uyikuye mu Rwanda, kuko u Rwanda nta mbunda rufite rwo guhereza abantu bashaka kujya mu ntambara. U Rwanda icyo rufite ni iki? Ni amahoro no kwigisha abandi amahoro. Ayo mahoro, iyo Pan Africanism komeza amahoro nimuyizana mu Rwanda tugasanga nta vangura ifite, nta ishingiye ku mahoro nyine nk'uko yitwa, u Rwanda ruzayemera. Kandi ndatekereza niba mubikora mu mahoro, mubikora mu mucyo, n'ubundi barabemera mukabikora. Murakoze, reka nsoreze aho ngaho. Ariko ngaya abantu bari mu bishanga bari kwibasirana bagatukana, ntabwo iyi pana ari yo gutukaniraho. Murakoze. Tungurusumu ko zindiye mu gifu. Ibihe byinshi se nariye. Karyenda ndumva bagusobanuriye wumvishije. Ntabyumvise narindindiriye bampa ijambo, sishaka kwiha ijambo batarimpaye. Nimba wenda ufite ikindi ushaka gusobanuza ntago tuguciye intege, ariko nyine turi kukubwira wenda jewe la question ubizo ndakubwira ikintu kimwe. La question, ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu ngo ari mu buhungiro iwawe ngo ntacyo mushobora kudufasha, jewe nababwiye yuko ata kintu cyo kujya kugwana navuze ngo mudufashe. Je nababwiye ati
hariho imiryango imwe yugaye ku barundi chaque fois iyo miryango dushaka ko yuguruka iyo miryango ntiyuguruka sibyo mwavuze ngo umuntu ngo ashaka ngo gukora ibyo akora ngo arava ngo kuri identity ya HCR uzibangaye bayivuyeko muri uno mwanya bari ngaho mu Rwanda babaye aba etudiant bakavuga ati kubera iyi systeme y'ubu etudiant ntashobora kuyibamwo ndi mpunzi ntegerezwa kurondera ntegerezwa kusaba ishure nk'umurundi hari ababihevye barataha barasora baragaruka baza nk'abanyeshure uravyumva ivyo vyose muko muravuga ni ibintu it's already there igatumaze imyaka 10 mu gihugu cyanyu tumaze imyaka 10 haga turahabaye abana bavutse muri 2015 bafite imyaka 10 uravyumva hamwe kiri kintu naco agushobora amatelefone ugura telefone ese iriza mute asheri umva kagenda uba sorry gato inge gato mpeze jewe nabajije ikibazo jenge ndabaha akarorero sivyo hama mwebwe nk'abazi institutions mugato ko turaganira ngani tiko tuvuga iby'amategeko cyane je ndiko ndababaza nk'akabazo ubu unye abarundi tugiye hamwe umuhari Pan-Africa komeza amahoro ukabwira abarundi ati nimwambare imipira yanditse ko turi yamirije intera hamwe mu Burundi hama duhurire ahantu twasabye uruhusha mu gipolisi cy'u Rwanda canke muri guverinoma y'u Rwanda tugasaba uruhusha tukavuga duti twe twashaka kugenda iruhande ya ambassade y'u Burundi twiyamirize presence y'intera hamwe mu gihugu cacu wibaza ko urwo ruhusha twaroronka uno bitewe nuko natwe ubwacu tutajya kwitugira uko se si babyita propaganda harya si propaganda byemewe ko natwe ubwacu tujya tubikora oya si wowe wobikorera iki kandi igihugu cyawe kiri mu mahoro hari icyo uri kuranga mu gihugu cyawe se wobikorera nashaka nkubaze Karyenda oui ndagira ngo usobanurira abantu badukurikiye iyo miryango uvuga imwe n'imwe yugaye ku ruhande rw'u Rwanda ituma mudashobora merci beaucoup yes ndashobora kuguha akarorero ka mbere kandi ako n'akarorero kabaye uravyumva twebwe tugishika twaravuze duti ifoko twiorganiza iyi esprit révolutionnaire ntituvemwo esprit patriotique ntituvemwo esprit y'ukumenya makuru ari mu Burundi ntituvemwo abajournaliste bo muri RPA na za Renaissance bari baturiye amaradiyo yabo mu Burundi barakoze ayandi maradiyo mu Rwanda yitwa Inzamba kandi haro n'amateleviziyo yo mu Rwanda abarundi bakozemo baranazizamura barazamura professionalisme zabo urabaza uri yarafite ujya yitwa Albert yarafite iradiyo gusa hama haraza abarundi barayigira televiziyo Contact TV namba ari Contact TV ntiyahora ari TV yahora ari FM mugane natwe twarakoze amaradiyo yitwa Inzamba uravyumva iyo radio yitwa Inzamba yari radio tout d'abord itanga akazi ku barundi yaratanga akazi bari bararonsa amafond yo gushaka gukora iyo radio ariko iyo radio ubu unye yarugawe mu Rwanda kandi yari radio twebwe dufashe kumenya amakuru yo mu Burundi kandi amakuru atagosoye apana y'amakuru ari diriwe yo muri RTNB sendede yabahagarara hejuru bariko baravuga amakuru ayo maradio mwarayugaye twebwe twari twaratanguye ibintu byo kugira sport Republika y'u Rwanda twebwe twari twaratanguye ibintu bya sport ko yateza umutekano reka meze none kwari kumwicira reka meze yambajije irisa reka ndabivuge twari twaratanguye hari ugutangira hari no kuba ikintu gifitiye uburenganzira bwo Madame rindira gato meze turafise uburenganzira bwo gukora media aho turi hose aba youtubers birigo baraza mu gihugu cyanyu bafise 2 millions of views nibaza gukora amateka mu gihugu cyanyu se bavuye mu Budagi bavuye ntibakorera iwanyu none twe dufise radio ivuga ivyo Burundi ngoraniriye hari waduteye ibuye turi kuvuga ibya YouTube uri kuvuga radio none iradiyo iri kuri WhatsApp iradiyo itari kuri FM iri kuri WhatsApp mwayugariye iki hari FM yari ifise ku murongo ko yari radio y'abarundi uretse gato kwenda pole papa Karyenda kwenda pole hari radio nta gihugu cyemerewe gushinga radio mu kindi gihugu
si radiyo ikintu ndakizi okay none hari umuyoboro w'itumanaho abarundi mwanyuzagaho amakuru muri mu Rwanda u Rwanda rukaba rwarawufunze ego hariho n'abajournaliste bakora bakarondera amakuru reka ndabikubwire none ndabikubwiye yitwa Inzamba. Iyo Inzamba jewe nari mu bantu ba mbere bagize amanama naho ntari mu vya journalisme, j'étais présent hari kwa Rando hajya kuri rond point muri kariya kabare irya hotel niho twari turi ni Inzamba twayivugiye kandi twayivuze kugira abarundi n'abazovuka canke n'abakiri mu buhungiro bazokome bamenya amakuru atagosowe, amakuru ataridiriwe, uravyumva. And then turarondera amafinancement uko twirondereye kose, twararondera amafinancement mu ma organisme y'abajournaliste internationale turayaronka, haraboneka amasarere y'abo bantu baja kurondera ayo makuru, uravyumva. And then the Republic of Rwanda haciye imyaka 2 canke 3 barayugara, baca baba oblige yukuja gukorera mu Bubirigi. Ubu unye abari mu Rwanda bari mu Bubirigi niho bakorera Inzamba ubu, so ils sont éloignés. Donc avoir les informations ubu unye biragoye gusumba iyo uri hafi y'u Burundi. So ibyo bintu muri stati y'u Rwanda birimo wabikora bigakunda. That's an example. There is reka meze akunshiramo. There is another example kandi iri social example yuko tugishika muri 2015 twaragira ibintu vy'amacross, twaragira ibintu vyo kwiruka every single weekend, tukaririmba tukagira bijya vy'amacross yacu nk'aba je sais pas quoi abarezami de la montagne mu Burundi, murabiziko twabigira no mu Burundi, twebwe twarabigira chaque dimanche. And then u Rwanda rwaravyugaye kandi ariyo faso yo kugira sport kugira tugumana amagara ameze neza. Ubunye abarundi birirwa mu madroga, abarundi birirwa mu nzoga, abarundi ubunye bagenda mu makaraoke, bagenda mu bintu bijanye n'umuziki. Kagenda u Rwanda rugira umurongo rugenderaho rugirana sport nayo mugira mwebwe yumvije. Oya nimba rwarawufunze nuko rwabonye hari umurongo muri kurenga kandi reka mbaze Karyenda barundi bakubita ingoma ntabwo bakikubita hano mu Rwanda. Uhindure ibingi bya Kagenda tubivemo. Kagenda reka tubeshya u Rwanda turi igihugu tugendera ku mategeko, ntabwo bajya Ije warumaje iki kibazo kakamusubiza ariko nkamusubiza Karyenda warumubajije. Okay, mubaze. Murakoze. Karyenda reka ngusubize muri ubu buryo. Uzi mu Rwanda ntabwo icyo ari cyo yitangazamakuru cyonyine cyari gishinzwe n'abatari abanyarwanda. Tuzi amacano menshi, tuzi ay'ibigo byigenga, tuzi abayobozi b'Imana, tuzi n'ibindi birenze izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ayo maradiyo. U Rwanda ntirushobora gufunga igikorwa cyawe rutaguhaye comment. Nuninjira muri comment mwahawe kugira ngo u Rwanda rufate umwanzuro wo gufunga iyo rezo sosiyo yanyu, comment urasanga ifite ishingiro. Ndaguha urugero ku bagabo babiri, ntabwo nshobora kwirwa ntera amabuye ukwa nkunda u Rwanda ngo ngende nirwe mukubitira abana nindangiza ntahi wawe ni naza kundeba n'ubundi uvuge ko ufite uburenganzira bwo kuncumbikira iwawe narangiza ngo aceceka atabona ko ikibazo ari wowe. Niba mwararengaga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mukoresheje iyo radio, ntabwo u Rwanda rwagombaga gukureka ibyo bintu. Niba nakubwiye nakare, niba warazanye amahoro ugakomeza amahoro ukigisha ubumwe n'ubwiyunge ukigisha amahoro, ntabwo u Rwanda rwigeze rukwima inzira. Ariko niba warigishije amacakubiri, ndaguha example ko ibintu tubibamo iminsi ku wundi dufite fact zumvikana, ntabwo u Rwanda rwari kukureka. Urugero ngiye kuguha fact yumvikana, niba kuri iyo radio yanyu harajyaga haca ibintu byahutu twatutsi, impamvu ya 70% byo kuyifunga ko mu Rwanda ibyo bintu nta n'icyapa cyanditseho ayo magambo ushobora kubona mu Rwanda no mu mapuberi amaze imyaka 32
ntabwo ushobora gusanga urwo rupapuro. Niba rero iryo jambo ryarakoreshwaga ko mu Burundi ayo moko aracyavugwa, ntabwo bashobora kwemera gukomeza gutambutsa izo SMS, ntabwo bakwemera ko izo voices zikomeza kuvuga. Si niyo gusa, hari n'ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda bifungwa kubera kurenga imirongo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo bayifunze kubera ko badashaka ko mubwira bene wanyu umurongo mushaka kugenderaho, ahubwo bawufunze kubera ko muri kurenga ibikubiye mu bumwe n'ubwiyunge u Rwanda, mu murongo w'ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rugenderaho, ko dushaka ko isi yose imenya ko u Rwanda ari igihugu cyavuye mu mabi kigeze mu meza kandi kikuye hehe mu maboko y'Abanyarwanda, hama kikaba ari n'igihugu ubu ngubu cyigisha amahoro, ubumwe, ubwiyunge no kubana neza muri sosiyete. Apana sosiyete nyarwanda, sosiyete nyafrika, cyangwa se byaba na byiza akaba ari na sosiyete ku isi hose. Rero niba ari radio, niba ari igitangazamakuru, nta nubwo nyizi, niba ari igitangazamakuru cyafunzwe, genda ku rutonde rw'ibitangazamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo byafunzwe na guverinoma y'u Rwanda, urebe comment yatumye bazifunga, hama ubone uzutubwire ngo dukeneye ko ibi byugururwa, ngo birugaye dukeneye ko byugururwa. Ko n'imipaka ifunzwe hari impamvu 99 zituma iyo mipaka ifungwa. Ntabwo rero waza kuvuga ngo giye ngo niyo nacishaga umuceri ngo abana banje bakarya ngo none muwugure ngo kugira ngo abana banje baticwa n'inzara. Hamase nugaburira abana bawe 10 hagapfa abene igihugu 1000 ugura bukozi. Niba warashoboraga kubwira abarundi bari mu buhungiro ibyagahinda kawe, ariko ugasiga Abanyarwanda nabo ubwabo ubashyire mu mutima wo gutekereza ibitekerezo nk'ibyo bisubiza u Rwanda inyuma, ntabwo wari bwemererwe gukomeza kuvuga ibyo bintu. Sinzi niba hari ikindi urenza. Ewe ikintu nashaka kubwira nuko tudaboro hariho amakomantere ndiko ndabona mu bishanga, nashaka kubabwira ikintu kimwe. Jewe my brain is very strong. Utita kuri comment z'uwitwa Claude Barame n'intera hamwe turamuzi. Abantu mwese muko murashaka kugira ikintu mwibaza ngo hari ico muko murashikako. My brain is very 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 extremely strong, so you can try your best, mugabo nta kintu nakimwe uzoshobora gushikako. Hama ikindi kintu naco, je sinshaka ko u Rwanda ruboneka nabi muri ibi bintu ndiko ndavuga. U Rwanda ni igihugu que j'admire beaucoup, n'abana biwanje iyo bataza gukurira mu myaka ya mbere mu Rwanda ubu nibaza ko baba barapfuye, sivyo? So je u Rwanda ni igihugu nkunda gose. President w'igihugu cy'u Rwanda je l'admire, ni nka kujya na admira novuga abandi bantu nk'abagwa gasore canke abame nk'abantare rugamba, niko ndamubona jewe president wanyu. Cyo nico cambere nshaka gutangurirako. Ama ndiko ndavuga ibi bintu sindiko ndabivuga pour montrer une mauvaise face u Rwanda ruko rurakora ku Barundi. Oya, ni kugira dushobore kuganira, kugira turabe umuco mwiza wo kubicamwo ibi bintu, kugira resolution yavyo izobe le plus professionnel possible, sibyo? So kuvuga yuko ndiko nshaka guteza akavuyo ngaha muri no live je wapi. Donc ivyo nibaza yuko duhejeje gushira utuburungu kuri i. Je rero ndakubwiye kuri ico kintu wari kuravuga. Tudaboro wanyishuye ku kijanye n'inzamba gusa, ntiwanyishuye ku kijanye na sport. Kuja kwinwera amata, duhejeje gukora sport kugira tugume dufite amagara meza, barabitwankiye ubunye. Sinzi gituma bavyanse, mais it's okay. It's okay, it's another topic. Tubandanyije kuri ibyo by'inzamba wari kuravuga. Inzamba ntiyugawe, yavuye mu Rwanda igenda hama sinzi ko kundutinga gatonya kora uri kuri ndiko ndimva ni repeta, sibyo? Hama ikindi kintu no kubwira Abanyarwanda muri number 2, number 3, number 1 muri Afrika no ku isi yose ku bintu bijanye na artificial intelligence, informatique n'ibiki byose. Nta kintu na kimwe mushaka gupermettre ko kihaba gifise tashe mbi ishira ku Rwanda. Twebwe inzamba nta narimwe bigeze bavuga ibintu by'ubwoko. Inzamba n'aba journaliste professionnel en fonction bakora muri RPA, bakora muri Renaissance, bagiye hamwe. Sikuvuga yuko ari abajene bavuye ahantu, no,
barafise ligne editoriale bari basanzwe bakorerako babibandanyije gucyo nyene mugabo muri synergie yiswe Inzamba. Ubu unye gusa nuko bavuye mu Rwanda baja gukorera ahandi, that's it. Hama ntibari bafise FM, ntiyari radio ifise FM muri ligne y'ama FM yo mu Rwanda. Uravyumva? Yari ibintu bitangwa kuri WhatsApp, ku ma site web ya RPA canke ya Renaissance canke ku ma YouTube. Uravyumva? Ivyo vyose ni ibintu vyadufasha twebwe aba revolutionnaire gushaka kubaho. Kote healthy twagira sport tukanwa amata. Ubu unye banwa inzoga bakaja muri karaoke. Kote information twumviriza Inzamba kugira tumenye ukuri. Ubu unye haro no Murundi aje kubwira ati abarundi ubu ntibumvikana. Voilà les résultats ziko ziraba. Je ndazibona kubera uko je nashaka kubwira je master degree muri political science and international relations. So ivyo ndakubwira ndabizi ko naravyize. Ndabona ingene ivya ava vyari bimeze neza, ivyo ubu navyo biriko biri deteriora. Je rero ico ndiko ndavuga mavuga nti tufashe musure kugurura imiryango. Abajene b'abarundi bariko barishwa n'akaboregwe kandi bashobora kugira sport. Iyo aba bashobora gusura kugira sport nkuko babigira mu mico yabo kera. Tukagira cross mukavuga muti okay ntimushobora kubigirira mu muji canke ntimushobora kubigira aya masaha ya n'abantu baba baryamye. Mugabo mubigize aya masaha n'aya nta kibazo kandi mubigirire hari yanyu. It's okay. Canke mukavuga muti hako muje kwiruka mwibarabara genda mwiruke muri stade Amahoro turabahaye turerendi. Niyo miryango je ndiko ndavuga mwugurura. Kuko nabandi bose murabibakorera. Haraba masikrisme international, haraba tourisme, haraba khali, haraba ibindi basket z'abantu bavuye mu mihingo yose twege tugize sport kugira dushobore kugira sport nkuko twabikora mu Burundi. What's wrong with that? That's what I don't understand, my brother. So turafise amadoors menshi yugawe ubu unye it's all about to change it and open them. Kandi nizamara kuguruka ndababwije ukuri nta barundi bazosura kubagora ngaho muzobona twatashe. Igana turakuriza ijambo nkavugana nawe gatoya. Karyenda uri kuvuga ngo uri kuvuga ngo abarundi ngo babuza gukora siporo. Uratubesheye cyane. Igihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko. Igihugu cyacu ntikivangura. Ariko we nuzo ukavuga ngo nsabye uburenganzira ngo nk'abarundi tujye gukorera siporo. Ntibazabikwemerera kuko iyo dukoze siporo tuyikora kwa ujumura tukayikora nk'abanyarwanda bakoze siporo. Nuza kuvuga ngo umurundi ntibizakunda. Nuza kuvuga ngo iki ni cy'abarundi ntibizakunda. Okay. Okay. Niba uri muri ya nkambi y'abarundi, sibyo? Uzagenda ujye kugikorera muri ya nkambi y'abarundi byitwa ngo uri impunzi y'umurundi uri mu Rwanda. Ariko igihe uri i Kigali uri i Remera ugashaka kwikora agatsiko, icyo mu Rwanda ntigikunda. Twebwe mu Rwanda turinda umunyarwanda, igihugu kigendera ku mategeko kitavangura n'umuntu n'uyu, sibyo? Naho ibyo kuvuga ngo abarundi nta burenganzira mwahejejwe. Iyo muba mwarimwe uburenganzira nta nubwo uba wemeye gusohoka ngo ujye muri bisi, ntuba wemewe no gukoresha umurongo wa MTN w'u Rwanda. Siko bimeze? Ko ntimutubeshere. U Rwanda ni igihugu. Nibaza yuko nawe wenyene mu byo uhejeje kuvuga wumvise neza yuko ugize ico kwankira abarundi kugira sport. Uravyumva? Je ndiko ndakubwira sport yiwacu dufite indirimbo turirimba. Uravyumva? Turiko turagira cross, turafise indirimbo turirimba. Turafise ukungene turyoherwa muri ivyo. Turafise ukungene tubikora. Hamwe kuravuga ngo abandi bantu ntibaza gukorera ngahi wanyu ba represent ibihugu byabo. Urazi cyari cyo bade wewe? Urazi cyo bade ibera muri Tereza basket hajya i Remera. Si ibihugu biza gukorera ama basket ba represent their own country muri sport yitwa basketball. Urazi cyitwa khali. Urazi cyitwa makos country Karyenda nukuri bafise bavuye mu Budagi bakaza mu groupe yabo bagakora ibintu byabo nk'abadagi muri tourism. None umuntu urindira gato reka mpeze umuntu akubwiye ati twebwe turashaka gukora akantu kaga sport turirimbe kuya dora turirimba turyoherwa turafise ngene dutamba turasigaye tugira iki. Umuntu avuze ati tujya dukore equipe ya football y'abarundi ucuvuga ngo tugize ivangura. N'umuntu nagifise dura yo kwinjoyinga community yiwe none.
Genda my question and ivyo bintu uri it's a kuvuga question, it's not even big deal. ako se ibintu Karyenda uri kuvuga abandusha uretse gato Vava ndaje nguha umwanya n'ijambo rimwe ngiye kumubwira ibyo bintu uri kuvuga abandusha baze kukwegera baze kunsubiza genzi mu nkambi ya Mahama abana bo mu nkambi baza bakina n'abanyarwanda muri ayo mashampiyona y'imirenge ayo makipe arahari mu bigo bya mu nkambi ya Karongi mu nkambi iri Karongi hariyo babyita gute babyita hariyo club ibyina hariyo club y'abarundi ibyina n'abakongomani babyina dance modern cyangwa se babyina gakondo ziwabo abantu barabikora kandi gihe na hantu nageze sindakubwira mu nkambi ya Kigeme hari ikipe ya karate izo kipe zirakora kandi zihurana zirasohoka hanze bahabwa uburenganzira bagasohoka inkambi bakajya guhatana n'abandi bakishima bagatanga ibyishimo ku bantu bose babareba ikindi ni buri Kigali Sport hari yes Kigali niho ngeze Kigali hari Coffee Day wari umunsi wagenewe sport uwo munsi abaho abantu bose babishaka ntabwo baza bavuga ngo abanyarwanda abantu bose babishaka bahurira mu mihanda ya Sonatube Kicukiro za Remera iyo mihanda bakayizenguruka bari muri sport mu gitondo uwo munsi wahariwe sport turawugira no kuri kalendari sinzi rero niba we warigeze usohoka bakamanza bakakwaka ID ngo barebe ngo uri wo mu kihe gihugu iyo sport nta ID igendayo iyo ugiye muri iyo siporo ntabwo bakwaka ID iyo ugiye muri iyo siporo ntibagupima uburebure iyo ugiye muri iyo siporo ntibagupima umubyibuho iyo ugiye muri iyo siporo ntibakureba ku isura hama wangiye gukorera siporo he njyewe nashakaga kwibariza ni Karyenda amahoro Vava ngo babahereze siporo ngo z'abarundi waba uzi neza ko mu Rwanda hatari impunzi z'abarundi gusa ndabizi ni Mahama ubu barekarama siporo y'abarundi abakongomani barekarame siporo ubwo icyo gihugu cyaba kirimo ibihugu bingahe bishaka kugira ngo biture mu gihugu kimwe bise nk'ibyigaruriye igihugu kugira siporo no kwigarurira igihugu yes kuki ushaka kuvangura abanyarwanda ngo n'abarundi kandi mutuye mu Rwanda nta muntu n'umwe ariko avangura abanyarwanda hakaba hariho umunsi wa siporo mu gihugu nta muntu n'umwe ariko aravangura abanyarwanda wereka nsoze none se ntiwarekaramye ngo murashaka ngo siporo ngo iz'abarundi gusa niba ushaka siporo z'abarundi gusa ni bibi kubera iki mudakorana siporo n'abandi none navuze ngo ntidukorana siporo n'abandi already urumva niba ushaka gukora siporo turafise uko dukora gusubiza ibibazo namubajije nagusubiza ibibazo namubajije hama ubonere igisubizo umfashe nsoze ndarekera rwose niba murekarama siporo z'abarundi gusa mukanya uravuze ngo mufite indirimbo muririmba undi mwanya mwavuga ko muri buririmba indirimbo yubahiriza igihugu mu yindi ndirimbo y'igihugu nanone mu gihugu cy'abandi murimo urumva atari nk'ibintu mushaka guteza ibibazo ahubwo mu gihugu niba mushaka siporo nk'abarundi urabyumva niba mushaka siporo nk'abarundi ntusubire kuza kuntamika amajambo we nuntamika amajambo wewe urabyumva wowe indirimbo nabyo nzi mugasubire kuza kuntamika amajambo je nta mudurumbanyo nkeneye gutera mu Rwanda ntusubire kuza kuvuga ngo ivyo ndiko ndakora ngo ni ibintu biza gutera umudurumbanyo mu Rwanda sibyo kandi uri kurekarama ko mukene ntabwo ndiko jewe nigeze ngira turi kuri rezo sosio turi mu kiganiro ureka undengera karindwi reka nkubwire noneho akandi kantu utaruzi mufite timu y'abakobwa bajya babyina imbyino z'iwanyu nta munyarwanda wigeze abahagarika ngo mubyine ikinyarwanda sibyo niba abo bakobwa babyina
mufite iryo torero ryanyu kandi ribyinira mu Rwanda rirahari nawe urabizi rijya n'ama mariage ingoma twirirwa twazivugije no mu mariage twama twazivugije kandi bakiramo n'abanyarwanda bakabyina kubera iki mwebwe mudashaka gukorana amasiporo n'abanyarwanda nicyo kibazo ninde yavyanse se nta numwe yavyanse wari wajya muri siporo bakakubwira ngo yemeye ko ingoma bazivuza isije twayirekeye aha ya Karyenda vava wewe je sinzi cyakuzanye ngaha mugabo ivyo urimo ntazawe n'ibintu wavuze nta kindi hashize umwanya umva Kagenda hashize umwanya munini ariko turi kumusobanurira tubwira ibibazo byiwe reka tubihagarike rwose tujye ku bindi kuko Kagenda n'ujambo kabisa merci beaucoup nugira ikibazo hari abashinzwe kugufasha mu nkambi leta yashyizeho yacu ibyo bazakubwira utemerewe ubwo ntabwo uzaba ubyemerewe ibyo bazakubwira wemerewe ubwo uzaba ubyemerewe reka twereke kandi ndashimye cyane kubona mwampaye umwanya merci beaucoup sawa ntabwo Nkotanyi wasinziriye waryamye wavuye wagiye he ngo duhindure ikiganiro tujye mu bindi Antivirus gira ikintu tubwira nabonye utanga commentaire cyane gira ikintu tubwira nawe yes banje kubaramusa mwese yego wiriwe ya mwiriwe je nta bintu byinshi shaka kuvuga ariko gusa nashaka kuvunira urugohe uyo mwene wacu Kagenda yita Kagenda ariwe Betra shaka mvugana n'imbombo jewe simvugana n'imbombo ugenda ubwira abandi ntuze kubwira jewe ugenda ubwira imbonera kure bagenzi bawe ntuze kubwira jewe sibyo we nunzi wabuza amasaha 3 ntusubire je kunza ko wewe wenda kuza ikimuri imbonera kure n'intera hamwe muri kumwe ntusubire kuza kumvugisha wewe sinkeneye ntabyo nkeneye kuza kumbwira wewe intera hamwe n'ibanda Kagenda Antivirus ndagira ngo munyumve uyu Antivirus munyumve amasaha 3 wanyumva Kagenda ugenda ubwira abandi Kagenda platform ntabwo ari yawe hano kuri iyi live wabuza amasaha 3 wait Antivirus yes kuri iyi live tugira amategeko n'amabwiriza ntabwo tuvugiranamo igihe twariho tuganira utwahaye umuntu umwanya aravuga nawe rero niba uhawe umwanya avuga ibintu utibasiye umuntu niba uzi ko mudahuje kwemera amahoro n'ubumwe reka kwibasira umuntu ntabwo ndamutuka pe kuvunira ubwoho umuntu kumutuka kuvunira ubwoho umuntu kuvunira ubwoho umuntu ni ukumukebura ukamubwira uti ibyo bintu urimwo si byiza ibyo uyu murongo uriko egira umuvugizi w'abarundi kandi dufise umukuru w'igihugu gira twaramutoye ibintu umuntu ashobora kuja ngaho akavuga ngo abarundi ngo bambwiye ngo ku ahubwo bavuga abarundi kandi akabivuga mu byinshi bikuvuga 13 miliyoni zose akacegira umuvugizi wazo rero kuvuga uyo muntu afise ikibazo rero je nashaka kumuvunira urugohe nimba irya radio yavuze barayugaye barakabona bayugaye kuko irya radio yavugira Lady Tabara nawe na Lady Tabara ni nyeshamba uravyumva nawe nyene uyo mutipe ni umuredi Tabara ari muri Lady Tabara urumva nimba barabujije gukora siporo ibiki